Zdravo, kako ste? Vreme prolazi brzo. Već je kraj 2021. I nova 2022 godina počinje. Mnoge stvari su se dogodile, tako nisam postavlja YouTube, ali stvarno zahvaljujem ljudima koji me nisu zaboravili i kojima se sviđa Balkan i Korea TV. Jedna moja pratiteljka me je pitala, her name, Đurđa, kako napisati na korejskom jeziku. So, mi nemamo dž sound, ali imamo slovo dža. So, we have slovo i U, vowel U, Đurđa, Đurđa. So, R, we say L, Đurđa, Đurđa. Na korejskom jeziku Đurđa zvuči slično. Gdje ideš za doček? Ja ću biti kod kuće i slušati koncert muzika Dado Topić. Sretna Nova godina i vidimo se! Hvala!